abusuafo mu bi akwa baba Sujaman Scafi so ana Sujaman TV so bo modern na subscribe to channel no like video no na share sede be ya unua bi nso ansa beka video ni bi ni na tini edi abo yes another Thursday na ehwe de wo for anopa game no NL back Thursday na me mommo nka yese opeso utwa any NL game ana alpha game nso a emfa ba bia bla Sujaman ya kachi hanom da bia me ka se utwa game a etwa no ba bia wudi a usika sem no enkoye basa ntina Sujaman ya bia akono gu honom no bla fie na ye no nya adwuma kama obefa number we a 0599212255 sister Selena obehwe etwa ma kama mpacha ofa 0246898449 so a Mr. Foster ono so ebehwe etwa ma kama na Sujaman me so me number ni enti bla fie na ye no anya adwuma kama okay here setup we transfer from midweek event number 386 so ato sanga 1 na 38 last box position we are normal sanga 5 for machine 1 2 3 no about 28 28 na 38 no we aba following week we there we make 53 sanga 9 first and second no for more 55 double 5 no asewo 52 our machine nti also we there yemfa event enkodi nti sa event we go 24 32 59 de hihya ase no eno na edi kodi nti opemi event na no wayi ne me ense twa na kese nti 24 go so repeat abela p59 $2 eguso na 32 ono so okobi one 24 no na koye na 22 no ba machine 32 no ba machine nti sa ma me ense ye hya ase opemi event ni we enfani agro kra yemi ensa etwa ne kese ewo ho kama yenhwe current no oba current na oba beto single 1 first box no to 38 last box ewo ho we are normal single 5 ewo machine nti collect count 1 2 3 no abeto 28 winning we are 38 unyimla itimi bape we are make 53 single 9 first and second no for more 55 no asewo 52 enso ewo machine it is pepe na wahye no ede amaye iti twabi na edibi good yenhwe a second setup no so transfer from Fortune Thursday nene me bomba ya say binya Fortune Black Friday ni bi edi and Fortune Thursday mo hwe menim ye ba live yes ye ba live ibidi yenhwe setup we event number 192 what 268 we are 66 no asel 5 we are 31 no asel 3 good into we are pe ye kwosoro no beto 61 no asel 10 we are my 75 we are 53 no de 10 and equal machine and 39 equal machine into waso we there yemfa event inkodi into event in so no ope me a no yi 8816 etwa and also $2 ewo ho 8816 etwa ne $2 ewo ho enti eno so oba current na sei na wabehihye no ewa ha edemaye enti ubo se wabeto 6868 na owie epe no wabeto 66 no asevo 5 owie ama 3131 na wasevo 3 enso ewo machine owie ya pe ena wabeto 61 ena wasevo 10 first box machine owie oma 75 to 75 ya owie oma 53 no mfa 35 52 39 enko machine 35 39 nti sa pepe na obehihye no waha ede MI nti these two event no ena ede bodwuma ene this two event no na ye cancel ni ede abodwuma pa nti ye kan mi no boma say ne ba benya for the long term no na ye best 5 na ye best 3 na yakofo $2.59 24 na afa 24 as our free ball yes na tese eno so eno no nti wo pa obi ama na twa ma anopa game ye ma 25% commission nti bla
na yɛntwa ma kama 25% commission tibla oba ebetwa ma kama udi nso antempa na so na wonsa aka sika na menka ho o men kwatente ho de wo bye bye.